Rahnwet na. Rahnwet. 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 Yes, tira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Rahnwet. Iyan kasalelye rakacho varospacho nan programen Rahnwet nan tonpe programen kabese raka po rakasampalakan ngawiuyawi tepan uyaw nan wain tonpe monach kan pacho yang nan programen kabese nan suksech ako na yung meden yan mo yan kichti o chiyang ki uyach nga sakaratan kay po niyo wow ton mo nan wow rakso kon tonpe yu cuma sekarang malam kan kemudian kesenangan kan ko wal kesaban marle kan nan kan ye ko cuma wal chororan bitok ke sabal macai kabina and wain ponpe karyawan kabina speaker vice speaker o kan chorus nan 11 pompe legislature pachawan wal keson ko pung labalap samor labalap 11 mo sokan o pachuan wan ki sawan marchuan way yung sa Rahnwet way sawan man ki ay so mau bukchalan kachin kasamo all kasambal kay pachuan morianto sawan machay kantan kol onagpa ko milele ng Wayne Pompe the Department of Public Safety o iban pachuan lukat o pukach mong nan programen kabese nan suksech Rankakan sa karekasyon mo ay iragasampal me regasyonan men kay Rahnwet amay nga na iso. Kailangan ko may program director. Muna ba yan pa siya sa kartagan siya mo. Ay sa kartagan mo, ang bilyan pa siya sa punong iwaw na nabukod sa salag. Ay simulat, more than 90 o yan ay yang pilpatro as award si Luke Iwanes Police Lieutenant o ngayon yan Police Major at patro ng Luke State Rahnwet may Jason Kak may regulyanti office lab may office in Onapag Komalili at may regulyanti at yung account may Director in Public Safety L.J. Philip o men kapese o chung way pukon ko akan tetangkan second patrol apali ang office andakan o ni pongan apmele semenya kapese ibayong kasambarong na sompongot di Public Safety Week Kailangan ko may major ini Riyak matula o kabesa yang John Wayne Pompe Rahnwet tapos Public Safety Week o yakaraben week watch. Kailangan ko may program director. Labing patro de lokoyate Play Watch Public Safety Week. Nasa ng wayo, nabil kagache kawe weekend mo yung mga chontotokan. Chontotokan koros miya apali onang pagpamilili o mas labing Pompe. Public Safety Week, we are also yung opposite apali una pa pamilili kun kachorela bangkak we are men kachagan o tatawagan police me nan kitu isektiwa na kun berisek kanpan apali o una pa Police, Chor Lasang, Panabulban, HE's office, Rahnwet, we are Department of Public Safety, o mi Panabulban, Kabinamoy Pompe Suksech. O Ikaraban Public Safety, we are with a put, Senka, we are men Kataman, o Alson, so Chotasang, Panabulban, HE's office. O yang kapil mo ito yang ay Lieutenant Luke Iwanes and kapese o way pa kon iya tatawang masabun yang wiwiyan ng Public Safety Week meron siya nanukong da isip isu
dan Teresa ke dan Pak Ria ke Teresa ke kita mungkin yang lieutenant and usia dan sebuah kita orang kalangan kamu major semua yang cuma sekarang mau dibaca sekarang saya dan public safety week chapter nanti abad o parliamentar kamu depan public safety week chapter abad betul parliamentar o Barwatch Kalian correction and rehabilitation apa di Barwatch o Nagoya Austin County Orang Barwatch rebuilding life, restoring hope, a battle through rehabilitation. Activity kan kami yang police week, chapter November 1 kayong ran. November 1 general inspection yung kami TPS. General Mass Barbecue Cookout to Leadership Conference. Rangaria in November sa Kuala Lumpur sa awareness presentation bang yaw in MHS o joint law agreement signing yung bang yaw Governor's Conference. Rahnwet leadership poll yung bang yaw Flamingo. Rambaslu November sa tuwa pil awareness pil bang yaw Bix High School Catholic Mission November bayo Rangabayo November Yesok Officers Health and Wellness Nagoya Spanish War November Yesok yung Rangkolma Holy Spirit yung Nagoya Police Vehicle Parade Nagoya Patagi Bombe parade bang yawi sang Spanish War Club wano ni sa utukan Rahnwet November isa kayo sang Spanish War kota dan Governor's Office ay yaw taman activity kan bang yaw na Rahnwet kan sa saler nanti hayang week ko police week Kalangan din ko may niran sa masyata. Kalangan ko ya program director. Punya paciente yang Lieutenant Luke Yohanes o kapatayan awareness memang yang nan school kan memang pit ira orang lain Luke abjen pacuan rebuilding lives and restoring hope. Bawa ke polis kan bantu pacian local police kan yang aku yakin o yang KPC on program public safety on sering school kan kurang kakek pil pacuan tawa waki tetawa kan TOC the Department of Public Safety kemudian sangat terantrio dan terlalu ini mereka percaya Kalangan din wala ko muna siya kan kain sa program ng KPC na success Miece ira makonayang chon way ang mga nagtata police week kanila pang constitution na marginalize so much. Kailangan ko mo ipiyan pil ka pacian program director and pil chanjalong way na sa maternal ko sa network kami naman na ang ucortan public safety, the Department of Public Safety. Department of Kasunod yun ng bar course nan sombongan November the public safety bagun wiyawi dan para kano kami tikin nagun pilipilitasang nan division kan course porang kakyang
oleh tatataw watch orang pilata orang lapkan magagan masen dan tar koros kue ki wasakan na niya crime law sa wasakan na kunel senyang apaliyang way wayan maawit at patron tatawkan sang ni ilakan kosenet tatama sa kun kosenet dan tatawkan rangkos ija kailangan ko may program director Kailangan na wala ko o kailangan ko for chorus. Ay image magayang sa kalasa ko machay program and kabese Rahnwet nan Pohnpei. Program and kabese wira ka po wira kasampalakan. Mawiyawit tagan muyaw nan way Pohnpei o sa gachewan dukay. Kupurakan ang kachin sa kali radio V6AH o nan kaunaptan program kasampal chekan. Kasadelian. Rahnwet na. Pohnpei. Pohnpei. Di patron Y Pohnpei. Rahnwet Yet tira orang lepakan misalkan sum yang KPC yang Rahnwet na. Pohnpei.